September ni som pariat sang ni som ni pangani ngani ani a bazar thlir tu te chibai ule Israel sarkar Benjamin Netanyahu kai shwai malak na chona kai noi zau zela khovel hi remna lam hoi ni lovin boina le har sat na lam hoi na in hermoi moi mek ni in nalang tholeni khan Israel Prime Minister Netanyahu hian kumzabi pakhat na lai atanga kong umto tun hnaya lai chua siam that le tak silom dile tanga alaksa mos panna kong pui Israel ho in pilgrimage road in the city of David tian soi honna in khoma thu sain Turkey ram President Recep Tayyip Erdogan chu minglam mewa tong khumin Jerusalem chu Israel te khopuyani thu aril Netanyahu chuan kumsang kha zakwa somkwa pariata khati laya Turkey ram Prime Minister Mesut Yilmaz nenan in mu chungchanga soya khati lai kha Turkey nena kan inkara thatwang lai ani atia mase Yilmaz sian Turkey's museum om Hebrai tonga inziak thu chuan na lungphek chu Israel nenan pek du lo thu le Ottoman hun laya Turkey so thillu Israel museum om nen po thleng phal lo thu asoya Yilmaz chuan he lungphek min pek theilo na chana soi chu khati lai Istanbul mayor aming kan riat vek chuan Islam sa kho betu te fui porin Israel nena he lungphek kumsang ni zasari liam to Jerusalem chu Juda te khopuyani thu injian la hi kan pek chuan boina lian lu to ka chok thei ti chuani atia khati lai Istanbul mayor chu tuna Turkey ram president Nimek Erdogan hi ani Netanyahu hian Erdogan hi aming lam mewa koin tuna kumsang ni liam nuwa kan khopui chu kan mu chok le ta kan zalen na po kan sual chuak le ta pu Erdogan he khopui hi kan khopui ani a in khopui ani lo kan khopui ani reng dona engtika ma thendar ani le to lowang atiani Prime Minister Netanyahu hian kumsang ni som pariata Jerusalem chu Israel khopuya pom saka wangin US President Donald Trump chunga lom thuwa soinon bokani East Jerusalem hi UN Security Council thure langchuan Israel in dan lowa op angin ngayani a hei wanghin ram zongjong deuh thoin Jerusalem khopuya anram palai office da ngam lovin Tel Aviv anda veka Israel ram khopui bera Jerusalem chuan pom lo ti nani chuti lai chon sang ni som pariat khan President Trump hian na President Masak Tum Khan Jerusalem khopui chu Israel ram khopui ani ti apuangin US palai office po Jerusalem a asonani Tholenia Netanyahu an kongpuya honta khi manlaya juda biak jinte zo thin kong hlui metar zerukvel chawathui silom dile tanga temple tlang bul thut po na kongani hetinga Netanyahu thu soi hi Turkey ramaro relai Erdogan kai shoi Justice and Development Party AKP chuan changin tual tha ching te ho tu Netanyahu an kan president atong khum hi thu omzenei lawani khovel mishing tamberin kan in trom sa khomun poimo ama mi malta angmaya soi hi khovel mishing te poi soinani antia Netanyahu kai shoi mi rot chimi tum tu pol te wang hian khovel mishing te hi din hun hlau om taka kan dinga tangruala kan chan le tangai ni antibok Nimin khan Turkey President Erdogan point Netanyahu hi aron chang veta a Netanyahu hian a hrelo mai theya Jerusalem hi remna khopuya siam tu te chu Muslim te an ni ati Nimin khan Erdogan hian ankara Turkey ram Foreign Ministry building thara honna thu sain Netanyahu hian kumsom ni pasari liamta ka din na kha thengil su se atia Turkey chuan phalna nei lo kutin Jerusalem an khoi bal kan phal don lo Hitler ril ruang pu mishing ril runat na hi re har don ti ka hriani lobeng cheng ve mai mai ro se Muslim te hi is Jerusalem chungchanga kan dik na hi hniak khat poin kan to son don lo he kho pui min chu pui tu te hi polemo ramemo ramtang rualemo firfiak te mo po ni se kan ram min chu pui tu te hi chu kan ti chevekang atibok helung phek silom inscription an ti mai hi kumsang khazariat somriat khan Ottoman hun lain East Jerusalem a hian mu chuani a Sangkhazariat somriat pani khan Istanbul Archaeology Museum a da in tun thlengin ala om ta zela Turkish historian Erhan Afyon ku chuan he silom inscription hi Turkey rama juda ti chanchin hluine na inzomna nei thuziak poimo pathum jinga pakhatani ti in asoya helung pheka hian gihon tuitai put Jerusalem kulbang chung om silom dila luan lu dana inziak ni in soyani Israel hian helung phek hi voi tam tak Turkey hnena andil to a Turkey ram hroi tu te hian enghun lai ma in an pe phal ngai lova Istanbul Museum da ni trantit lai khan Israel ram ala om lova
Ottoman Empire noya helai bial zongjong hi la vekani Turkey hi Palestinian ramdina churam khopuya East Jerusalem puandu tu le nor tu ania hi Israel le Palestinian te inkara inremna tlon tlinga theina tura kong chunani antiani heti lahian Israel chon Gaza City a sipaitir lutin indona hau taklutuk mai machon meka tuntruma Israel sipaite Gaza City luthi tumdangan luta annan wa thok jawan kil angkhani lovin he khopu hi omhal turan lu awangin ni dangan lu nen chona dana danga teng drone le bomte nen an thok rip hleni nimin lama pon tongin Israel hian Gaza City hi opa Hamas te tha chimi vekan tuma engti thlenge he khopu ya hian an omang ti po an soi theilawani Israel sipaite hian Al Rashid tuipui kam kong puichu Gaza City a cheng mi puite tlan chuana khongata nan zo thu sain he kong puya hian Palestinian nu nau te chu anin zui chuak ngo rengani Israel sipaite chuan Gaza City a cheng mi pui za somli mi nuai thum le singa vel chu anin thiar chuak to antia Hamas ho chuan Gaza chimlam panin mi nuai khat sing sari sanga vel an chuak to a midang nuai thum le singa vel chu Gaza City a thon kalkual vel me kan ti boka tamtak chuan Gaza City chu sana wangin Gaza Strip a himna tak chuang lo ti in an chuak du lo thungani Gaza City Israel sipaite malak na wangin nimin khan mi somruk pathuman thi ni in Hamas official te chuan an soi nimin khan Iran ram thu nei tu te chuan Israel Mossad Intelligence Agency te tana enthak na thok thina pu mi pakhatan khai hlum Iran ram Supreme Court in thiam lowa chantir nimina khai hlum ta khi babak sabozi ni in Iran sipaite hnuai company pakhata thok ni in Mossad ho hne na hian thu poimo sang hril thina poisa hlo ba ka ramdanga chenna in lei sakan tiamani ome kumin jun thla Israel nenan in dongnu khan Iran ram thu nei tu te hian Israel ta na en thlatu niarin hlel anman khom na sahlea enge moza tan khai hlum to ani nimin kha India ram Prime Minister Narendra Modi piancham ni in kumsom sari panga tlinnani Modi hi kumsang hazakwa somnga September ni som pasari khan Vatnagar Gujarat a piangin kumsang ni som pali me ni som ni paruk khan India ram Prime Minister som pangana ni turin lak lu ni a India ram Independence nu apiang Prime Minister masaberani Modi hian kumsang hazakwa somsari pani khan RSS zomin sangkha zakwa somsari pariata thusil tu pracharak ania sangkha zakwa somriat pasaria BJP zomin Gujarat Organization Secretary Nachel Ngala heti la hian BJP chu kumsari chawa upa alani Ahmedabad Municipal Corporation in thanna an chak ngala khati la BJP President LK Advani rally sang azui tu ni in BJP ta na mi poimo takani chawa Gujarat Chief Minister ani nuwa Indian Prime Minister ni lein tuna chon cholowa Indian Prime Minister ni rei beranita a ni sangli somsari pasari zet Indian Prime Minister cholowa ni thai Indira Gandhi a khum to a kumsom paruk le ni zanhi somriat paruk chung Prime Minister Jawaharlal Nehru ti lawa Prime Minister ni rei ber ani mekbok US President Donald Trump chu United Kingdom chuan Royal Red Carpet nenan lo muaka heti la hian London khopuya chuan Trump du lo hian mitam takin kong an lo zo ve thung King Charles pathumna chuan Windsor Castle nimin khan Trump hi lo dong songin hun nom le ro pui tak manani a voin hian UK Prime Minister Keir Starmer chuan Trump hi thleng ve thung dona sumdon na laman soi dun dona ni Trump an official state visit a UK tlo hi tarif chungchanga US le khovel ram sang in biak lai UK nen ngei po tarif chungchang an la soi fel lo lai hun poimo le khir lai takani a puan tongin President Trump le nupui Melanie ten UK an cham chung hian UK le US in kara sumdon na chungchang po soi hovin inrem na thuthlung enge moza tan ziak don ti puanani Trump hian thlona trum hmun atangin London khopuya US ambassador chenna inchu helicopter mangin thole ni zan khana pana Trump anu hi Scotland apiang ni in Trump hian UK a golf course pania nei boka Trump hian kumsom sari paliau King Charles hi ka thian ti in a soyani United Kingdom lal chung ko hian President Trump hian lo lom thiam hlea lal thu thleng lu tu tur Prince Williams le anupui Catherine te chuan Windsor Castle lo muakin King Charles le Queen Camilla ten lo zom ve in mi pui mu lovin in lom na hunan manga Trump hian kumsang ni somni pania boral ta Queen Elizabeth pani na thana pangpara dani British sipaite chuan Trump hi US le British F-35 in do thlona le Royal Air Force thlona te mangin an lo lom boka
US และ UK อินโดทอนเต็นเขาเวลรำช่วยตู้อาหัววันเหล่าลมมาสักเบรนีอะจำลมนานเห็นสักกระจาสมนิเลสิไปสังขจัดทุ่มจัดอินคลาริน God of Honor อันเหล่าเปบกันนี่ British ลัลชุงกว่าเลสการินเราปุยเลจะตักิน US President ฮีเหล่าดงส่งมาเซ Windsor Castle ปนละมาจวน Stop Trump Coalition ปอลเตจุปุงคอมินจำมัน UK อัตโลอันดูเหล่าทวนเหล่าเอาปุยเวบกะปุงคอมจิงามิเทนขัดจวน Windsor กุลบังกุมสังขัดโดนอุปาจวน Trump และ Epstein เตทลากันเหล่าตาระให้วังเห็น UK Police เตจวนมีปลียนมันนี่ลอนดอนเขาปุยอาเพจวนมีปุยตั้มตะกันปุงคอมาจำมัน UK อัตโลดูเหล่านั้นลันตีระลอนดอนเมย์สดิกขันฮีมุสลิมนี่เองจำเห็นไว้ตั้มตะกันเหล่าสวยเฉตัวสดิกขันพอเห็น US และ UK จวนอินจอมนัดชัตักอันในตัวรันตีจงไอดานันนี่ทูเล่จู่วังจวน US ทิลตีดิกเหล่าอันสวยงามเหล่าตัวรันจงเหล่าตีสวยอินจำฮิตุนนายเขาเวลาอินเทนชันนับบัวรวกจกนุ่งนัสเบรันนี่ตีอินนัสสวยเสลนี่บาซาริเหล่าที่ระวังอินกันโลเม